So guys, my guys, welcome to my YouTube channel. Make sure you subscribe. Subscribe. So this is the person who makes a bread. Huyu ndio mtu ambaye anafanya nini? Anapika mkate. As you can see guys, that is the introduction, and anafanya introduction tu hapa akiwaambia kwamba wait and enjoy and see how anatengeneza mkate ya 200 grams. So that is how he do. Then after that he goes and put it at the weight pale, anaipima, kisha ipima, baada anaongeza tena, bado unaona anaongeza ndio itoshe 600 grams. Okay, 600 grams. Okay, so hiyo imefanya nini? Imetosha. After that he does it like that. 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 Then anachukua the so called wood pale akuzungusha nayo.